Ki pulit ka Jylla kila pentip baka ponam sing kala ujor da kajing ujor baha ubnai jeliu arjar arplai unong tere jong kata usumit mandal ula pentip baki Briew ki bomla pantip kila tu iki jing deng siar ki tiarnar bat ki baje bat ki wede na ka ying sa jongka Pine Grove Pine Mount Right Road Shong. Nang ta u sekretari ka Shong Willoy ka bahap ha is kasil district ula ujor baki pait ki balabu ha mau ken ep da katanat PHE ban sam na ka benta ka Shong Willoy lalap bakim don Shoh. Henry haka jing talasi kila lap kato ka neki pait haka we kedukan di scrap dealer haka te ke Shong. Kum juru haka Henry tarik naitung haka porman step kiru boman ki bomla ban itu kila tu ya kawe katuk tuk. Kabadon yu nambar ML not san ke henyo henyo pra na laj umkra nong rim mau Shong. Shushu ki pulit kila ya tu bahaka san tarik naitung haka por kendai steng men step. Ki Rus New ki bala Shong haka skotar ki bomla ban itu kila lute ya kapisan WMD Abdul Rahim san purus nam karta bat kila Shoh ru u hajan sen Edmund College Shong. Ya una orang ba la penkit no Shabethani Hospital Shong ki pulit kila yo jingtip ba ka Henry tarik naitung haka por kumba khat ar baje mensengi Henry ngut ki Rus New ki bomla ban itu kila tombor ya ar ngut kinong bala ki bom de ki rulum kata Ugiyar Ali arpunai senam karta bat u Hanif Ali live saus senam karta katba kidang trei ha Mawiong rim rendang Briew Shong.